Voin November ni kwa thole ni kan lo thang le ta sim thli pui du sak taka min lo thlir sak thin awangin lom thu ka sei ni in mi tan pui na le tho pui na awangin ma kan son se ani ti ka hria kalom tak zet ani Longkai district thu thar ber ber ta ilo hria zel theina turin he channel hi lo subscribe ula like le comment po apoi mo tak zet yom na social media group sang sang ate ilo the dar khan Longkai district tan mi tangkai tak ini ti na ani don ani veina hian rileng me ka Longkai district din hun thar lamber kan ngai tha anga chu ba ka chuan district chung thu thar om then khatte kan thlir ho don bok ani dar par som ni le pali kal ta khan Mizoram ar hivei mu chua thar za sari som thum an oma kheng ji nga hian Longkai district atangin hivei mu chua thar som le pali an tel ani kheng hivei mu chua te hi Tunet laboratory atanga mu chua panni le rapid antigen manga mu chua som le panni anni vain lama hivei an kolna atanga chua tir som le paruk an oma ti chuan tuna hian Longkai district chunga COVID-19 positive kan nei dan hetiang hi ani ayar quarters covid care center thingka hian som le pariat an oma dedicated covid health center Longkai pakhat enkol mek ani home isolation a enkol Longkai khopuya hian mi som nga le pakhat anom meka chongte a home isolation ada pali ombokin bungtlang south home isolation ada som ni le pasari anom meka bol puyenji home isolation ada pasari anom mek bokani lower side ka hian home isolation ada pathum anoma lungzartum home isolation ada pakhat ala mek bok ani ti chuan tung din huna Longkai district chunga COVID-19 positive omsong song hi za som le pani anni venia khan Longkai khopui chunga rikai thar mu chua anom lowa district chung khothen khat atangin hivei mu chua thar hi som anom thungani positive claim lama ma kan son zel ni in alanga alomom tak zet ani hetiang zel kan ni chuan reilo te a covid free district tia puan thein kan om mai don ni in alanga chuwang chuan mi puite film khur chun som zelila shikai thar kan om zel lo na turin mani theu in enkol uluk zel teng u kan tlem tel tela atlem lam zong ma kan son hi ma son na du om tak ani chuwang chuan shi kai thar kan pun hluai to lo na turin mani theu kanin enkol film kura chung le khatte kanin enkol uluka abik takin dau pang tepo pon chua tam tir lo ala him zelania ma son turin tran ila zelang u chanchin thar dang mai thak chung zam mang o voin khan MNF Longkai bazar veng unit chuan Lai Autonomous District Council CEM Puvizir sang chu lompuina thusiak an hlana CEM office chambara he hun manna hian pukela rozuala president bazar veng MNF unit chuan LADC MNF party chuan ne taka sarkar na lain ro rel na khola ho tu pa ber CEM din hun hial lua kum engam zat LADC ro rel na hun lo mang to Puvizir sanga pai thar bial tu chu akal zel na tura du sakna an hlan thu soin Lai district in ro rel na hnuaya ma an son ngai theinan ro rel na dikle fel fai taka akal pui zel theina turin engtik lai poa tho ho puya anin huam reng ti asoibok he huna hian LADC chief executive member Puvizir sang po in thu soin politics a chuan ro rel tu te po in thak fo angai thu soin ram kai hruaina hna akawa in na ta chu thil hupur om tak ani lain thopui te du sakna changa CEM din hun hial alwa thei chu a phu lo ani thu asoya mi fel le fam kim ani bik lo awangin
party workers ten thei to pa an backup angai thin tu asoya chumi konga chuan bazar veng unit tepo athei anga tho ho na tha an neya kan ram le nam ta na kan ti thei ti turin ke kan pen ho zel angai ani tin asoi bok puvizir sang hi kum sang ni le panga atangin LADC in thlan pui a chum LADC in thlan pui chumli nei to a azonin pai thar bial atangin thlan tlin vek ania nikum kum top lama LADC in thlan pui nei a khan abial ngai pai thar bial atangin MNF party tiketin MDC tan thlan ania chol lovin kum som paruk chung MDC ani na amang me ka LADC sarkara hian chief executive member ba ka chairman le executive member te lo ni to in din phun poimo tak tak alo lua to thin ani Young Lai Association sanga 1 branch te chuan sanga fuan man rem tilovin voin ni atang khan tui pui lama duty an nei tana sanga 1 uele te an duty na tur hi chim tui pui lui ania Myanmar le India ramri ani poka heng lai ram vel hi hun anga mati chen chu bom tur dynamo manga sangaman khaptlat ania VC le NGO lamten an vil thin ani tum laia hian sangha afuan hun lai ania sangha an fuan hian sangha an tui thina chu an lo in tha pun hun lai tak ani awangin kan lui tuya te sangha an lo puna sangha mana e zong tu tam tak ten an lo hlok pui jok theinan sangha fuan man hi khap ani voina dutia kalte hi sangha uan ramhlun section te ania anni hi tunkar chung an riak dona kar le lama branch le zai on section lam duty ve turin anin bua sai mek bok ani nimin khan longkai DC Dr. Andrew H. Vanal dikahovin longkai DC conference hall district administration health department official block development officer le medical officer tenen longkai district chunga COVID-19 sidan na vaccine la pek lo na khwa le pek mai te shoot non tura vaccination pop up kalpui dan tur sai ho ania DC Dr. Andrew H. Vanal dikachuan COVID-19 sidan na pek chu sarkarin angai poimo dar pakhat ani thu sein thok tu te chu tran la sau sau turin acha fur le in kalpo na le chan sang awangin harsat na kheng om thin ma sela a theidan ta na sidan na pek chu kalpui turin mop up plan chu duan ani thu asoi district immunization officers Dr. S. Thai Ji chuan COVID-19 sidan na first dose le second dose petura mop up plan an siam asoi fia district chunga vaccine la thei chim zong zongin kim taka an lak theina na mop up kalpui chunga thil tru sang te soi ho ani bok longkai district chunga khoza som ko le pariat jinga furla ya tlo po har stawang le vaccination site siam arem lo awanga lakal lo na hi khuwa somli le pakhat au meka tun tum mop up a hian heng khuwa lakal lo na zong te ba ka vaccine la lakim lo khuwa zong po shoot vectorin ruam man na siam ania tim sang in siamin vo in November ni kwa atang hian khotina kalchilin vaccine pek run pui hi kalpui tura ruam man ania hemirwal hian malaria mass screening po kalpui ngal tum ani bok January ni som le pakwa sang hi som ni le pakhat atanga November ninga sang hi som ni le pakhat thleng khan longkai district COVID-19 vaccine first dose la to hi mi singa sanga som ni le pakhat an oma an jinga mi sing ni sang ruk zasari somsari pathum ten second dose la to in second dose lak mabak hi mi sing ni sang riat zan hi som ni le pariat an la oma longkai district target atanga kumsom pariat chung lam vaccine la thei chin hi mi sing riat sang hi zathum som nga le pakwa a vaccine lak mabak hi mi sing ni sang sari zathum som thum pariat an la ani longkai district chunga vaccine pek to a hi za zela somruk paruk point somriat le pakhat anga chhut ani nimin thotan ni chanudar khatle chan ve khan planning and development committee lai autonomous district council chu vice chairman
office chambara meeting an neya he meeting hi pu Totoro Singh vice chairman planning and development committee chuan kai hruain thupoi mo tak tak te malak natur sang te an ngai tu ho ani an ngai tu jinga poimo zual te hantar langila pakhatna chuan Dalai Autonomous District Council Constitution of Planning and Development Board Rules 2021 draft Department lamin ro manna an lo siam to chu thir ho ania hi winter session phar ani theinan bo sai fel ani panina Planning and Development Committee member ten na chakjok an tho theina tur le mumal dewa na tho ani theinan TADA po da tura rel ani pathumna Planning and Development Committee member te hian identity card nei ni se tin an rel bok ani thirtu te ka channel hi like sa ni subscribe sa notification bell ni sa korin karon ngel che ani limin lama khan pu JB Van Hoi executive member Social Welfare Department changtu chuan lairam ma darle som to in naupang en kolmek te chanpuin atan cheng sing ni district council mingin alan ani puja bi Van Hoi chuan district council chumi zong tan ani thule LDC sarkar hi mi chan hai te le chum chejok te lam hoya chanpuin ngai le chom dol ngai te hoisan ngai lo sarkar ani thu asaya nu chamte chanpuin an hian sum tam tak da sak thei ri lo ma ira antan sarkar chu ain hong em rengani ti thu asai boka pu JB Van Hoi em chuan lairam ma darle som hi mimal takpo a angai poimo thule sarkar atanga ham thatna le chanpuin om thei ang te po angai to sak zel don ani ti soin nu cham en kolna a thok tu te po no pang te chu mangai tak le nu ril rupuwa no pang te chu en kol turin acha bok lairam ma darle som a hian tundin huna no pang som ni le paruk anum meka heng jinga som chu no mei chiani in mi pa som paruk anum meka lairam ma darle som a thok tu te chuan district council le social welfare department le achang tu em chunga an lom tak zet ani ti soin income ho na hlim om tak an mang ho zui ngal ani executive member social welfare changtu pu JB Van Hoi ina lairam ma darle som atlona hian district council a social welfare department officer puje sangthang puyale department staff ten an troi om ani tun pathian ni kalta November ni sari tlailam khan Central Oil roi tu te chuan Longkai district chunga Kongsiam company contractor te an ko khoma ariu paki building a he hun an man hi pu HC Vanal Road puya Central Oil president chuan kai ruain he meeting a hian contractor te chu COL in an na an vil pui reng tur thur hilin Longkai le rang chal kon in kar kong pui chhelu tuk chu fur khuate alo re chhota ka wang le mi puite Christmas cha khai lama anjin chua tam hun lai ani chhodona wang le mun danga le khajur le na thoka om Longkai district mi le sa te Christmas don ani a an hodu hun lai ani chho awangin November thachung nge ya akhuar chhzual lai te no khata siam thavek turin an hriatira kongpui thom that na hi nimin tho chan ni atang khan thok chan mal turin an hriatir ang tak hian heng kong siam company te hian nimin lama khan kong siam rual na hian thok ngal ti hriat ani na an tho dan tura ruam manna an siam te chu Central Oil kuta ziaka thelu vek turin an hriatir bok ani he Central Oil na contractor te ako khom a hian kongpui sial meka na thok tu contractor ABCI CCL RDS BL PMPL le NHIDCL te baka contractor dang Longkai district chunga Kongsiam te antel ani